Keje wankokuwan shikran kibe api kalishbine Akashwani Kohima ka nzonyo tha te solati so nsoje go ino siuno kentle jolodan sigizin shidi derithio jolokong ganzanda Ranyi lo juki hakatue lo ranyi ki kanya pensolondra CMMFI le chinshi shikabi midan gilon sarni furio le zoshje Aiden ka tanyo me nchinde kala njinga the kinsung ka bi nyune ko ho women organizations ka chong ki le zoshibinyo lo Department of Art lo Culture le Gan Baratam Mission Hensi State Konzi Apinu Manuscript Survey Kinshilo Chief Minister Microfinance Initiative CMMFI hile Nagaland Apinu Ranyi Lojuki Hagathe Penso lo katsu Tho Tengo lo micro lo small enterprises tenko gibi binza higele kanya kche petso tha the ka shi ka tapu tho the ka chin lo banking chong ki chimpe lo ka tse lo tha ka shen ka ren tho je sa lo ka bi shi te tho hile palle lo ka tse nyu lo ha ka the nyu self help groups lo zan thu la farmer producer organizations tang ge nyu ki she official kata shash kabinya zlo jinye gen hong ki gen hong che ka bin zang kalo nzo ga gati nyung khu kan ki kan sing gen she hi kala pe ha ka the ma kan sin hospitality manufacturing lo ka tse agriculture phi themi ka te che lo cha ha lo tho ka the chong ki po beneficiaries hulo ka zinyo ye kan hong ti ta chiu chara kan shan che le akachi hilo la so IAS officer Rennie Wilfred le tanyo mention de kala njo jeme ka thom phare la so ai ta me kra pan shikam tanyo lo wa ka chong ki le nyune ko ho zo shibinyo Bharatiya Nagarik Suraksha Sanghita lo Bharatiya Nyaya Sanghita hinsi shinshe kanjenyo lo awan ko thog shizo ka de nzo jin karash lo ko wa ga shi sha lo ko ma ti akipe lo tho bin ga signalo zio anyu ne tu ko sin she the nenu the lo wa ya zlo Angami Women Organization Chagasan Mothers Association Kimnungan Menu Hoikam Kohima Lotha Iloi Ikun Pochori Mothers Association Kohima Unit Aketa Santam Lara Sin Miyajan Pomla Homcham Kohima Unit Rengma Mothers Association Kohima Unit What's Talent Kohima Chan Sao Thanjam Kohima Sumi Tutimi Hoho Tikir Women Union Kohima Lo Yimkyun Women Organization National Initiative of the Ministry of Culture Gayan Baratam Mission Hensi Department of Art Law Culture Nagaland le State Konzi Apinu Manuscript Survey me Kinshilo Laso Mission Higele Mbembe Katu les Follow Lo Taka Kwesho Kipe India New Lesson Zanokwa Nrimbi Lo Nagaland New Binyon Les Da Nzankwa Tekbi Department Les Oshe Binyon Les Dane Kohunka Missionary Records Village Institution Nduga Tukala Kashe Shibonjules Loka Kwaneles Kakwenko Danga Fuloka Nzoga Survey National Digital Platform Zone Les Danfoti Tsigenu Institution Organizations Lo Tamimpale Dano Mbembe Katules Wen Katashadan Kibe Kanjon Kakunon Shlo Zio Department Le Hishibinyo Lo Mission Teto Londone Tamisida Kachuen Tun Lo Nagaland Shibon Les Kanyada Nzanoti Hile Akashwani Kohima Ga Jolodan Kishibin Whatse Gata Shapu Lo Nyazlo X Handles Air News Alerts Lo Air Kohima Teno Hagune News on Air app Lo YouTube channel Air News Kohima Ga Go Jolo Hida Nulowa
Special Assistance to States for Capital Investment SASC scheme hensi shite tho thezon ka bi shin range nyu Special Secretary Department of Expenditure Minister of Finance Dr. Saijan Sin Yadafle ndu Nagaland tilaso Additional Secretary Finance lo Aiden Vinit Kumar lo ka danyu ka chadane Dimapur kanyin ka chebinka Dr. Yadaf Nsino Dr. Yadafle SASCI scheme hensi officer mes lo football stadium chagalo lo chomokedimanyo police complex fisher Tsinyi Unity Mail Project lo chomokedima police station filo lo SASCI chenye kanyon ki kenshan chun ki pazi che hensi barracks lo type kenshan quarters ko fisher Hiwang Koka Finance Commissioner lo Secretary to the Medan Kilonsar Nagaland ke sonyu human lo ka danyu ka chale Dr. Yodaf Zanganin Zingelo Shite tho binka ale ka danyu zangan thon shlo State New Center shite tho thezang ka bin shi ka chalo Ministry of Health Law Family Welfare Hensi National Health Authority le Ayushman Bharat Pradhan Jan Arogya Yojana Hensi Hemodialysis kalu ka nyon shlaso Once again dialysis the lo wang hu ge bio authentication bimlon rendi riro higele state apinu jme the lo the ka zen rilon ran rimbinyo ndenga bi higwe non ka penyo hospitals ke nyo operational ka khenta no lo ka hanyo ka takhi la lo ko wa Nagaland Health Protection Society le nyu ne ko ho zo shelo ka hanyo ka chi nri lo a khoto nyo tha tho thelo nan kong ka National Health Authority no kalukenyo nri ka chashlo zio hi shbinyo tsuzoka insurance companies le thato hidezi kalukenyo sanchire lo kami le zio zokan shinshi karu karanyo ka kresi le Rio Nagaland le Presley Oil Rao Fransky kanghe menu Harasdi Liberty ka Grand Prix kulo tsle thuti kalo ka dame 做根治kinche shlo salo le ta so ka chin hegi kyolo kwa Vice President of the Athletics Federation of India Abu Methale ashok ranjo zo shlo ano ta so hegi kyo ka thanyo state de kan tsu theshlo zio thi ko hunsin shibinyo ken kinto jolo ka ngan sanda rani lo juki ha ga te lo rani ki kanya pin solon ra CMMFI le chinshi shikabi Medan Kilonsar ni Furio le zo ke hishe Aiden ka tanunyo mention de gala njin ga the kinsun ga bi nyone ko ho women organizations ka chong ki le zo shibinyo lo Department of Art Law Culture le Gan Baratam Mission hensi state konzi opinion manuscript survey kinshelo nthu shaklo jolo le hikati nso je yachlo chamin rani ka Eli akan sem ka ka shenle no wa